Apakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adungdungag. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! At tuyan ti asukar agat-gatangan niya o nanalo siya. At to'y mat ti supliyaw. Ay nawaw. 40 pesos magtintin mo asuplit ti sangagasot a kwartak rukse. Wen ata 60 pesos ti bayad ti ginatang yun, nana. Na, apay ngay akas jay. Ti anya, nana? Nakitak nga 80 pesos ti siningir mo iti may sa kalugaran tayo itay. Agpada kami laang mo ti ginatang. Siyempre, baknang dayjay, nana. Katsyak, marigrigat aklaang kasta kaday. Iso ati husto a presyo lang ti singir kada kayo, nana. Anya ngay ti diferensya na day jay. Kasje ti agnegosyo, nana. Numamirmiraot ti customer, ti husto a presyo lang ti masingir. Ngamnubak nang da, nayunan tayo at akabailan damat ti agbayad. Di agbalinan nga overpricing. Kas nakunak itayon, kasje ti agnegosyo, nana. Iso ano makitak abumakbak nang tayo, inginak ti presyo no da kayo ti customer ko. Bantayan nyo pa'y man dagiti lakok, tagdigo sa klabiit, tatang. Ayan nga itilistaan ti presyo dito. Saan kayo nga aglakaw? Taamang ano agkamali kayo. Ay nawaw. Ay nga rin taramidag dito yung ngay. Bantayan nyo lang dagiti lakok, taamang ano adati agtakaw. No adati customer, ibagayo nga orayan nak. Amang ano agkamali kayo iti presyo. No apay nga minadi mo pagpapadaan ti presyo ma. Ti presyo kat dipindi no baknang wano marigrigat ti gumatang, tatang. Ay unay ka na nakaw. Sinuswetek ti kasta ka panunutam. Amuyo mat siguro, ano baknang ti customer kat uray nangina ti lakaw, kabailan dalat ta abayadan. Dakkel ti ganan siya kadakwadan no kwa, tatang. Jak amuking ka. Rugyam kitin dagdigaws. Tadamot ti papanak enton maramdama. Nagawid kayo magaya mon sa linakong. Una na, dito'y kami nga agnaid iti asawak. Ay nawaw, simurot ti asawam apurinar. Una na. Ay, day takit day. Ni, apay ka di ayanana. Ay saos, marigatan kami lakit di amakisarita kenkwana. Sa bali ti sa una day jay, saan ka day? Saanin aparikot day tanana? Kasanumot anay bagam ti kasta. Una tamumot ni Charlie ti agsao iti ilo ko nana. Aya, una na, pudno ti bagbagak. Ipadas yu akasarita nung lumabas iti paraangan nyo. Ay kat nasaya at ngarod ano kasta. Kunaklakit di ano saan napay nga mo tag sao iti iluko. Amo na magaya man. Amo na anana. Sige, agpatuloy akon. Ay wan, tapno saan ka mataktak iti lakad mo nakong. Mapanak lang gumatang iti istor ni Kumari Roxy nana. Nang lukat nga tan. Ay wan, alas 6 iti agsapa. Manglukatan day jay. Naimbaga bigat mo, Mari Roxy. Ne, si ka magayang Marisalen, long time no si Anya ti umay magatangan, Mare. Adala kong a chicken wings, Mare. Adda, Mare, 240. Mano a kilo ti gatangam? May salaang. Mabitlaang tamang isuputak, Mare. At titibayad ko, Mare. Ay gayam, dito yung kayo nga agnaad, Mare. Wen, Mare. Dito yun. Gastos mat ngamin ti agnaad ijay syudad. Ay magatang amin ijay, Mare. Ustaw no dito yung kayo nga agnaad, tapno makatipid kayo. Kan manayunan mo laang ti customer ko. Ni salin magdagim matam.
Isuma ngamin tatang. Nagawid da gayam di ta balay da. Wen, agnaadda kanumatan dita. Kadwa na nga ron ti foreigner nga asawa na. Wen tatang, nagadu kanu ngamin ti mabaybayadan ije syudad. Ewan awan ti libre ijay. Wadaman kat man manulaang. Isumo lang tinaibagak ng kwana tatang. Naimbag man, tati husto preso ti siningar mo kang kuana. Wen ta saan matabak ng dayjay tatang. Anya, Ti asawa nanto a foreigner ti biktima akno kwa. Siguradong ado ti kwarta nila kay na. Foreigner ko naman. ay nawaw, kasano ang mabindisyonan ti negosyo no kastamot ti wagas mo. Siya kong naglutaw sa lane bagay. Agi na nakakidila kay. Kalkalpas lang ti trabaho. Sigurado anabanog ka. Ay nawaw, kabalak pa'y bagay. Amumot a home base ti trabaho. Sa anak ang mabambanlog nagbibiyahe. Siya kong, dung nagkakadimot ka niya. Okay. No kayat mo ti agluto, si kangaruden ti makaam mo. Anya luto ti kayat mau. Adubulatan Naibusamon ti patatas bagay. At damat ginatang ni nanang idikalman. Kita ang iji kusina. Okay, panahon ka pa nga ron, tagluto akong. Agin na ka pa. Ayaban kay tulaangan no nakaluto akong. Talaga, di mo ti mabagbagaan, Roxy. Apay manan tatang. Nakitak na kita dalugan na customer mo itay. Kat, anya ko maita. Overpricing ka kano kunada. Anya? Iso, tinanggag ko pagsasaritaan da ida, grubwat dan. Baknang da, ngam kastapay laang ti bagada. Gaputad da tilugan da, kas deta ramidam. Inginam tilakam. Wen tano kabailan da ti gumatang itilugan, kabailan da mat agatangan da gitilako. Kasano nga agsubli da gumatang iti store mo no kasta ti presyam? Saan nagpapada? No adda mangagyaw, di kay latan agpaapektaw. Ar-aramidak da itoy, tapno saan ang mabangkrap ti negosyok tatang. Saan anasaya at ti kasta awagas mo kunak malay? Makiinumak man, Roxy. Ay, Mga lakay lang dita nana. ay agyaman unay nakaw. Sa dino tinagapan nyo, ayan nana. Kasla na bambanog kay launay mo. Ay, iti ayan ti kabsat ko na kong. At dalain tulod ko iti ayan da. Adamang gayam ti kayat ko asaludsudon kada kayo nana. Anya ti kayat mo amaamuan. Anya ti trabaho ti foreigner nga asawa ni Marisalén. Ay, day tatijak amo nakaw. Saan nyo asinaludsud ken kwa na, ayan nana. Saanon Mabainak mo't nga agsaludsod may papan iti personal abiyagda. Tamangan no pagpanunutan dakpay iti dakas. Apay akayat mo amaamuan. Awan mo ki di nana. Nasaludsud ko laang. Awan ka diti aramidam italakay. Nalpasan ti trabaho. Nalpasin bagay. Apay ka day. Si kapay man ti baon ko agumatang iti ayan ni Mari Roxy. Saan pa'y ngamin analpastar aramidat ka? Anya ti kataya ki jay. May sakilo abangos. Tagsidatayo man mat iti sinigang abangos. Day talaang. Wen. Adda kwarta iti wallet ko. Manutalaang. Mga lakan iti 500. 270 ti may sakilo abangos iti store ni Kumari Roxy. Ijayan ti pampanam. Okay, bakit? May sakilo abangus laang tigatangan. Gumatangak man iti may sakilo abangus. Ay nawaw, amo na maggayam ti agsao iti iluko. Saan amadlaw a foreigner no kasta nga agsasao? Madam, Ay kwa. Anya nga may nantigatangam. may sakilo abangus laang. Abti ti bayad ka. Mabit laang, ta isupot ko tigat gatangam. Atoy mo lang ti suplem. 150. 150 laang ti suplank. Apay ka day. Ngimi na magaya man ti bangaus. Atang immi na mo aminan. Nagturod nga agsaludsud day ti a foreigner Suplen, bakal. Ay nawaw. Daytoy lang ti supli ti 500. 150 pesos lang. Day talaang matinted ti kumarem. Na,
Mano ti bangus ita aya? 350 ti may sa kilo? Ngimi na kanuman. Una yun ni Mari Roxy. Overpricing. Tunggal si katibaon ko agumatang kat ngumingi na tila ko na. Wan nga raw, bakang. Saan laang anam na minsan nga inharamid na tikas na. Ipagarup na siguro nga ado ti kwartam, iso akas dyan. Kad no manulaang ti matmat gida. Tikin na foreigner mo siguro mo't at tinakita ti kumarik. Ay, talaga asaan nga agpapada ti presyo dagiti lako na. No siyak ti mapan gumatang, okay laang mo't. Ngam no si katibaon ko, ay na, overpricing mo't tang. Di saan tayo nagumatang iti store na, bakang. Ay talaga asaanan, no kastamo laang ti aramid na. Bangus na mo timot yaw, nana. Bangus nga agpaisaw na kaong. Ginatang ko iti istor ni Roxay. Mano ti binayadan nyo, nana? 270 ti may sa kilo. Ay nawaw, talaga asaan nga agpapada ti presyo asing singiran na kadagiti customer na, nana. Apay kaday, imbaon ko nilakay ko itay bigat. Kat 350 ti siningir na, tangimi na kanuna na. Kano 270 laang mat ti siningir na kanya kitay. Ay, saan nga agpapada ti presyo na, nana? Tunggal ibaon ko nilakay ko, kat sobra ti singsingiran na. Ay na, ipagarob na siguro nga ado ti kwarta nilakay mo tapuriner ka nga raw. No, amo na lang, nana. Agtip-tipid kami mat Ay, makapadismaya ti gumatang iti istor na, no kastagayam tar aramidan na. Asino di limabas itay, tatang? Ni Mara kaday. Di lalaki, tatang. No sa anak nga agbidot, ni Charlie Dayjay. Ay wan, isungag paisaw. Nakahudla ang ngamen. Napanggimatang iti sabali nga istor. Wan samat. At damat iniggaman na tinapay kan kape itay limabas. Ay nawaw, apay akas tamot tan. Apay nga iti istor pay laang ti kakumpetensyak ti paggatangan da. San asyak ti pagsaludsudam. Tano siyak, awan amok dita. Isuda lang ti makasungbat iti saludsud mo. Ang mga nunadlaw da asan nga agpapada ti singsingiram kadag iti customer mo. Iso akas day. Anyat kunayo, tatang? Korak. Ang mga nunadlaw da asan nga agpapada ti singsingiram kadag iti customer mo. Iso akas day. Anya? Nakita na kakadi ni Mari Roxy, lakay. Diyak mo, bakang. Ngam nakita nakta na. Anya ngay timbaga na kan. Awan mo't kit day, bakang. Nasaya at mat nga rod no kasta, lakay. Sigurado nga agsakit tinakam na. No maamuan na nga iti sabali nga istor ti paggatgatangan tayo. Basol na matlaang Apay nga min akas di ti presyo na. Saan nga agpapada? Sapay kayim mo day jay, bakang. Uray gayem ko no kas di ti aramid na. Saan ko akanunungan lakay? Sapay la kumaatag na kamatan. Saan lang kumaakwarta ti aday ti utak na. Sa dino ti papanam, sa len. At dalamapan ko gatangan iti istor ni Ana. Ay nawaw, anya ti mapamugatangan ijay. Anya kumakan ka ngay? Ang mga no ti gatangam ken ni Ana kat adakan nyak. Ay, na-i-message ko matan ni Ana. Kasta aya. Wan, close deal kamin. Mapan ko laangan alaan kan bayadan. Ay, sayang mo. Inton sumarunong tulaangan Dua bulanin asa naging gatang damari salin dito yung istor ko, tatang. Sigurado nga amo dati kalukwam. Iso akas ta. Ay nawaw, dayjay laang. Big deal matan kadakwada. Overpricing kamat kamay. Di mat binagaan ka ide apag papadaam ti presyom. San aga po taglang lang abak lang ti customer mo kat inginam launay mo tilakom. Ay, Ti presyom ti parikaw anak ka. kasano pa yan daytoy? Isupay kumamat ti mainayon iti sales ko. No aglako ka. Ti husto a presyo lang ngamin ti singiram. Di ka aglablabas. Tapno agsubli na ti customer mo. Apayan, Roxay. Kasla problemado ka ita. Adang arod parikot ko, nana. Ay nawaw. Anya nga iti parikot mo. Man manumag ngaminan agumatang damari salin dito yung istor ko.
Uray dagiti kalugaran tayo a customer ko ide. Saan damutan ang nagsubsublay. Labas-labasan da kalaangan. Wan nga rod nana. Kayat dati gumatang iti istor ni Ana akakumpetensya. Kayat mo amaamuan no apay. Wan nana. Ti presyo dagiti lakom ti makagapaw. Saan nga agpapada ti singsingirum kadakwada? Anya? Saan lang anisalin ti nangibagay ti kasta kanyak? Agraman dagiti sigod a customer mo. Kahit kasano nga rodan ngay dayta? Ay nanakong, pagpapadaom ngamin ti presyom. Numano ti panangilakom iti may sa customer mo, kastamot aka dagiti sumarsaruno, tapno awan ti agbalin a parikot. Si kamot laeng ti mabangkrap, no di ka agnakam. Agaplaya kon iti trabaho tatang. Ay nawa, asino nga timang bantay ti store mo? Da kayo latan tatang. Ay nga tinapanunot mo aya. Apay akila at akayat mo ti agaplay. Wan ata maluglugi akmutten. Manmanumetten ti umay gumatang. Wana ata di mo amo nga aywanan lagi ti customer mo. Ni tatang mo't. Pudno mo't anak ko. Tila nga mindakkel aganan siya, tinapatigkin ka. Ay, bidot ko da jay tatang. Noda nga minti may bagakeng ka, dumngag ka. Wan tatang. Laglagi pam anak ko, asaan ang mabindisyonan ti trabaho dagiti tattao, as sinuswitek ti aramid na. Laglagi pam dayta kanayon. Ay, nawaw! Aywanan tayo ti panagtalak ti customer tayo. Tadayta ti pundasyon ti napigsa a negosyo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Lakay, amangan no adam mo, wano gayem mo nga kasapulan iti washing machine. Ay nawa, apay mo't bakit? Ilako ko mati washing machine ko lakay. Washing machine mo? Ilakom ti washing machine mo usaram? Saan Ti washing machine a price ko iti paraffle ni Mare Winona. Ay nawa, nangabak kagaya may ti raffle, bakit? Wala kay, dakil dagi ang washing machine. Mayat pa iti brand na mailakok iti 10,000 no kwa. So na lang dawan mo't amok apangilakwan, bakit? I-post ko lahat nga rodon iti Facebook. Barang adda interesado a kalugaran tayo. Uwan, bakit? Ipos mo latan iti Facebook. At damot ta washing machine a ginatang ta. Mabalin pa'y mo't amausar day ta. Wala kay. Ilako, tagyay bayad na. Igatang ko iti daduma pa ang masapsapol tayo. Mayat day ta na panunot mo, bakit? Hello, Mari Berlin. Anya ti bagam? Brand new ka diti ilaklakom a washing machine, Mare. Ayun, Mare. Brand new day jay. Manungay ti panangilakom, Mare. 10,000 laang. Dakil day jay. Kun mayat pa iti brand na. Awan bawas ta 10,000, Mare. Awanin, Mare. Nugatangom day jay ijay syudad. Saan laang a 10,000? Nangingina pa'y. Umay kuntuman kitaan, Mare. Di mo ilaklako iti sabali tatalaga ka sa pulak ti washing machine. Kaano nga umay kaya, Mare? Inton day off ko, Mare. Sabado ti day off ko. O sige, urayin ka dito'y balay, Mare. Indilit mo matantipos mo, bakit?
Ginatang da ka di ti washing machine mo? Saan pa'y? Ngam interesado ka no ni Mari Berlin. Ay nawa, sigurado ka di mo't lang agatangan na? Awan pa'y mat na ibagana no sigurado. Ngam dakkel ti posibilidad na agatangan na. Nang runa pa'y kat awan washing machine da. Barang saan na abaratan Saan mat siguro lakay? No dadto, makat narigat ngamin no gayim mo ti customer mo. Apay mat ana ibagam tikas na. Wala bakit, tano dadto makat narigat da kasarsarita. Day talaang nga agpayso. Ngam sapay la kumaata saan akasta ni Mari Berlin. Itapay laang kat agsagana kan bakit? Ni, anya nga'y kumati isa gana Ti kumarim saan mo nga ammo ti taray ti panunot na? Mapanak iti ayan ni Mari Janice, tatang. Ay dawaw, apa ijay? Mapan kuman kita anti washing machine nga ilaklako na. Aday lakla ko na ya. Adda, nangabak ka no iti raffle, ngam saan da kasapulan ti washing machine, taadamat ten washing machine da. Iso nga ilako na kanyak. Adda pagbayad mo, no bilang man ta magustuhan. Adda 3,000 ko dito'y tatang. Adda ya mati 3,000 o washing machine. 10,000 ti panang ilaklako na, ngam utangak pay laang ti dadduma Kasapulan tayo mo laang ti washing machine, tapno saan tayo mabanog nga aglaba. Dakkel mo gayam ti washing machine nga ilaklako, Mari Janice. Branded pa ka. Aywan amare. Saan kan amarigatan nga aglaba iti ulas no gatangam dayta? Saanan amasapul nga igilgil mo no kwa? Hun nga rod, Mare. Kursunada, ngam awang ka din tawar na, Mare. Mano ti budget mo ay amare? Di la mabalin at 3,000 laang, Mare. Ay nawaw. Naglakamot una yun ta 3,000 mare. Di bali ata saan mo mat aginatang dayta. Price mo laang mo dayta. Anya? Ngam tapno awan ti ibagbagam. Bayadak latan ti 10,000. Iso na laang ata saan ko ang mabayadan ti buo ita. 3,000 laang ti maitid ko. Jay kurang, inutak to abayadan kang ka. No manugot ka Mabalin latamot mare. Basta agbayad ka Wun, Mare. Awan pagdanagam. Tatauak akasarsarita. Ayan nga iti 10,000 abayad ti washing machine mo, Janice, bakit? 3,000 pay laang tinted ni Mari Berlin lakay. Ay no, impautang mo iti kumarim? Wan lakay. Naimbag ano bayadan na? Inutan na kano. Ano santang urayan apay ana sa ludsod mo. Buludag kumapay ti kwarta. Ngam saan namot gayam abinayadan iti buo. Pangusaram iti kwarta aya. Igatang ko kuma iti chemical kan abuno. Kurang ngamin ti kwarta ka nabati bakit? Usaram pay laang to'y 3,000 Saan mo pengaw saray? Saan pay? Buludag man pay nga raw. Bayadak to numasingir ko ti bayad tinatenta bakit? Wan, okay lang kanya. Ti kwarta, kat kwarta ta adwa lakay. Ay nawaw, at dagaya man washing machine yaw, berlain ka anakan. Addan tinura. Kabarbaro dayta. Manungay dayta. 10,000 ti panangilako ni Mari Janice kanyak, antay. Ay nangina magayam, ano kasta? Dayta nga rod, antay. Nangina launay, kat price na laang mo, daytoy iti raffle. Dayta dayjay. Won, antay. Mayat nga min ti branday ta washing machine ka anakan. Nakitak ti impos ni Winuna. No sa anak nga agbidaw, 15,000 ti presyo day ta washing machine. Won ngam saan na kumamat nga ingi na unay ta saan mat anang irwar iti dakkel apunan. Numano ti kayat na panang ilakaw, ay katadamot kan kwa na daytan takukwa na mga raw. Won ngam Ay nakaanakan, at dakarbangan ni Janice nga agdesisyon, numano ti panangila ako na iti day ta washing machine. alawonan, antay. Nangabak kayo manan. Nasabat ko ni Berlin di tadalan ni tay bakit? Dito'y balay ka di tinagapuan na? Saan mo itlakay? Sa dino ngayon nga ta tinagapuan na. Ang mga nunaggapo iti ayan ni Antina Apay ana sa ludsod mo. Huwag tate amok at imay na binayadan ti utang na rin ka. Saan pa'y nga rod lakay? Singire mo na. Makabulan ng tinapalabas, sipod inutang na dahi a washing machine. Ay,
Wan nga rod lakay. Bayam, singirik to no awan pa itid na inton agsweldo na. Wan bakit? Taisupay mo't agastusan ta. Di ka madanagan, ta singirik day jay. Saan mo't amabalin at thank you latan ti ibayad na kanya. Nakasapsapa ka, may anagawid, anak ka. Agresign na kun iti trabahok, tatang. Kanya, Maumuma akon. paya mo uma ka ngay. Nagapa kami iti may sa akatrabahwak. Kat da ito'y mabus ko. One-sided launay. Kasta, Wan, kanunungan na ti aramid dayjay nga Isabel. abangan may nubasol mo nga men. Apay abasol ko, kat isumot ti nakabumbuntog nga kukuti. Di kag darasudos anak ko. Sakbay nga agresign ka. Agpanunot ka pa iti maminribaw. Ipalagip ko lang ken ka Saan pa'y anabayadan day taawasing masing? Ay basta, agresign na kun tatang. Inutaklat ta ngamin abayadan ta washing machine. At dakin ka day ta. Ipilit mo ba'y tikayat mo? Anya dyan nadamag ko bakit? Nag-resign ka numot gayam ni Berlin. Aya, asino tinakadamagam lakay? Iso tinaybaga ni Tata Orlan kanyak. Ay nawaw, kasano nga rod ang makabayad kanyak no nag-resign mat gaya man iti trabaho na. Mapan ka iti ayan data iso ti kasaritam. Mapanak man ngagpaiso ijay. Wan bakit? Tapno malagip na. Amangan mo't no nalipatan ng adati utang na king ka. Day tanga rod lakay. Kunak tumot king ka. Narigat agpapautang iti may sa agayam. Amangan no inton madamdama kat day tapay ti saan nyo apag kinawatan. Kumusta ngay mare? Imayak ta singirak ti balance mo iti washing machine. Pasensya kan amare, ngam awampay maitad ko kang kaita. Ay nawaw, apay ngay mare. Nadamag mo siguro ana ikatak iti trabahok mare. Awan indulin mo di taya. Awan mare, ano samti aguray, wan. Ay nawaw, aginggat ka ano ngay ti panaguray ko mare. Sa anak asigurado, ngam di ka madanagan, tagsapsapulak magki din iti sabali a pagtrabahwak mare. Asap kumaa, takasapulan mi mati kwarta mare. Nakangingi na mo ngamin ti panangilakong, kat saan mat adakkel ti puunam. Nagapula ang mat dayjay iti raffle. Napagsaritaan tan ti presyo. Apay akas tamat tan ti bagbagam ita mare. Wan ata overpricing ka mare. Husto laeng mare, nangina ti kas di a washing machine. Nututuusan ay kat nakatipid ka pa'y kit di iso asaan kumaakas na ti panagsasaong. Anya ngay bakit? Nagbayad ti kayo mo? Saan nga rod lakay? Tijak kaya, kas di mo ti panagsasaong na kanya. Anya timbaga na kang kaya? Nangina ka no ti panangilakok, kat price ko laeng dayjay iti raffle. Ay nawo, api akas tamot ti bagbagana. Day tanga rod lakay. Maasarak iti dayjay a babae. Nay, kita ama. Amang ano day ti pagrugyan ti sa inyo pag kinawatan nga gayam. Ay makaamod itan lakay. Basta siya, awan dakas nga aramida kan kwa na. Sing-singir klaeng ti para kanya. 5 bulan ang tinapalabas, bakit? Awan ka di pa ti plano ti gayam mong agbayad? Yakam mo lakay. Ay nawaw. I-message mo Ura i-message ko no saan matlaang ag-reply. Awan latam mo. Tiwod mo't gayam na ta kumarem. Jakla impagaro pa kasto'y ti aramidan na kanya. Nagtalakakan kwa na. Ngumita, parigatan na kiden ngagsinger. Day tangarod kat bakit? Kumarem pa'y ngarod. Ay, awanan. Amangan no aga pa kami matan no kastatar aramidan na. At damat ang trabaho na. Ngam no apay adi na mapanunot ti agbayad. Anya ti gagarayaw ang tinura. Kunakman no nabayadan ng day ta washing machine. Nabayadan ka day wano saan pa'y. Ay kwa ante. Ay na kaanakan. Adda ngamin nangagko aparigatom kanumo ni Janice ngagsinger. Kinapudno na, saan ko pa'y anabayadan day ta washing machine ante. Apay nabayagan nga inalam day ta. No pampanunot ngamin, katkasla nanginalaunay ti panangilako ni Mari Janice kanyak ante. No anya ti nagsaritaan nyo ididamaw,
Ay kat iso ati bayadam. Nangina nga raw, kat price na laang dayta iti may sa raffle. Ay nawaw, agbayad ka kidain. Saan nga umdas arason dayta, tapno madadaal ti relasyon niyaw nga agkayo. Kumusta ngay Maray? Ne, nagpasintro ka magaya Mari Janice. Wan, itay pa'y akit kitaan ka. Italaan ka di nakita na. Wan, Maray, makapakiktot ka mo't. Adamat siguron kwartam di taan niya Maray. Mabalinan tag singer? Saan kumamot adito'y paradaan ti pagsingiram, Maray? Ni, apay kumaasaan. Ibabain naklaunay mo't. Ay nawaw, ibabain kamot ngay bagbagam dita. Awan matdakas ngayon sawang kukut. Agsingsingirak laang mo't. Awan pa'y kwartak ita. Na, agbayad ka? Wano kayat mo nga idanon ko itibos mo, ti aramid mo. Ne, saan kumamot akasta Wano, tibos mo latan ti kasarita. Taitid na kanyak ti sweldong. Day tati di mo aramidan. Saan asyak ti ibabain mo ijay? No di mo kayat ti may babain, agbayad ka. Bayadam numano ti nagsaritaan ta. Saan akasta anagado ti rason mo? Amang ano adat ti kwartayo di tatatang. Apay ti kwarta anak ko. Ananwan ti kwarta. Nayunan nyo man ti kwartak tapno mabayadak matan ti utang ko ken Mari Janice. Manuti kurang aya. 3,500 pa tatang. 500 lang ti kwartak ditaw ya anak ko. Utangak pa'y ta 500 tatang. Bayadak to no agsweldoak. No hindi pa'y kumangamin abinayadam dayta dinalpas ko man. Day tangarot ti bidot ko tatang. Masapol ang makabayad akong. Tapno sa anak akulitin day a Janice. Nalpas ka di ti aramiden nyo, Antinora. Nalpasan na. Anya ti bagam kanyak aya. Amangan kunak no adda kwartayo di tante. Ay nawaw, pangalaak ngay kumaiti kwartak kat awan matrabaho. Kasapulak ngamin ti kwarta ita ante. Pangusaram aya iti kwarta. Bayadak ti utang ko kan Janice ante. No kasta, saan ka pa'y gayam ang nakabayad? Saan pa'y ngarod ante? Sapay 1,000 laang ti kwartak dito. Ti pensyon nyo ngay ante. Intun bigat pa'y amaalak day chay. No awan pa'y ti pangusaran nyo. Ipautang yu pa'y kanyak ante. Bayadak tumutlaan. Agbayad akon, Maray. Amangan mo't no. Ay na, di ka madanagan. Ta kumpleto da ito'y, Maray. Ay, naimbag man ta na panunot mo ti agbayad, Maray. Wan atap no awan ti maibagam kanyak. Danda ni gumura akin kan. Pasensya kan, Maray. Angam tinapatag kat saan anatawanan ti utang mo kanya. Dandanikit din, Maray. Agyaman naklaunay ata nasaya at latatipan nakisaritam kanyak. Awato mon ti bayad ko, Maray. Ay na, agyaman ako na'y Maray. Agyaman nakmut, Maray. Jakon kayat ti umutang keng ka. Oray siyakmat jakon kayat agpautang kan ka. Kunaklakit din no day tanga utang ti pakaperdyan ti nasaya at arelasyon tanga agkumare. Pagadalan taaddo Maray. Pagadalan mo, taintun sumaruno, di ka agbalin atiwad. Ay, nawaw! Bayadam ti utang mo. Iti kasta, agtalinaed ti ayat, panagtalak kan respeto iti nagbaetan yo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite.
awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawaw! Apay kastaman ng interaksyon mo si Kamarife. Nakitam lang nga gililad ti tao. Awan trabahom itaya. Awanan nalpas mo ti kontrata may. Kat, saan ka nga agsapol iti sabali a pagtrabahwam? Aginanaak pa'y mo ay nawaw ka may. Kita tama nga numatawunan tumanunday ta nga inanam. Relax ka kadilaang bakit? Aywan gayam, di mo liplipatan ti agsak daw. Naibusan ti danom ama inom. Nungay si kalatan ti agsakdo. Ay nawaw, isungarod nga ibabaon ka taada ti sabali nga aramidek. Nalagip ko nga dagahan ti ibaga ni nanang kanya kita. Isa ang mapanak man ni Balayda. Rason mo man day tan, tapno di ka maibaon. Anya aklase ka nga asawa. Si kamanin ti agsakdo, Mare. Mabagkat mo, aya. Kapilitan amare. Awanan inuman may, ngam nakarelax latamat ti asawak. Ibaon mo mat ngamin, Amare. Ay na mare, inaramid kunday ta, ngam saan mat nga rod ang maibusan iti rason. Tunggal ibaon ko, ibaga nang ada ti lakad na. Wenno saan, ada ti sabali nga aramiden na, uray awan mo't kaday. Ay, una yan day tanga asawa, Mare. Talaga asaan ang mapangnamnamaan. Naku nampay mare, maasarak nga ruden kang kuana. No siya klaang ti asawa na. Nabayagan a pinanawak day tamare. Naimbagan ka tamaano sampay laang. Anya ti umayo ibaga nanang. Agsapsapol ti kaaruba mi iti agdalos iti kulungan ti baboy da. No nawaya ka, si kakuman ti mga ramaid. Isupay ti ited na atangdan mo, anak ka. Ay nawaw, awan ti oras ko ang makitangdan nanang. Kasano ko mga awan oras mo, kat na ibagam kanyak ide nga awan trabahom. At dati sa baling aramidok ita nanang. Ay, no siyak ti sika, mapankakit din. Sayang dayjay, isumulaang awan aramidom dito'y balayo. Naranaan nyo laang ang madamati panaginanak nanang. Kinapudno na, at dati planok apapanak inton madamdama. Anya? No asino man day ta akarubayo, ibagayo nga awan ti wayak nga agdalos iti kulungan ti baboy da. Agkita dalaangan iti sa balay. Saan nga imay ni nanang dito'y balay itay aya? May matkat. Ay nawaw, imay magayam. Apay nga adda ka pay lang dito'y balay. Sa dino kumapay, ti daddo mapapanak. Ay katmapan mo dalusan ti kulungan nga ibagbaga ni nanang Imbagak ngagkita dalaangan iti sa balay. Anya? Adda nga min ti papanak inton madamdama bakit? Tunggal adda maibagang aramidom. Adda ka na yung ti rason mo. Kat gagangay na Igagagaram samot tanday ta. Ay no, saan mo't bakit? Talaga laang anaira na busy at? Una yun, di ka mutan maibusan iti rason. Nang yagak iti basit a grocery para kada kayo nanang. Ay, agyaman ak una, yan akaw. Asino ngayon tinagdalos iti kulungan ti baboy ti kaaruba yun nanang. Nililya ti tinangdanan da. Sayang dayjay, isupay kumapakitang danan nila kay ko. Kumaangam saan mo't akayat ni Ramel. No siya, saan kumot akabailan nga aramidon. No dadduma, kat kasla rason na laangan ti dadduma nanang. Naku nampayanak ko. Kastamot laang tinadlaw ko iti anak ko. Tunggal ada maibagang aramiden na, kat bigla kanumot nga ada tilakad na. Wenno saan, ada ti sabaling aramiden na. Igagara na pa yan ti rumuar tapno saan laang ang maibaon. Naimbag nga aldaw mo, Marifay anak ko. Da kayo magayam tatang, di yung maimbagbaga nga umay kayo gayam ita. Nilakay mo ti gagarak anak ko. Adda ka day? Awan tatang, rumuar mo't itay. Sa dino tinapanan na? Iti ayan kanu ti gayam na. Ada ka di masapol yung kang kwa na tatang. No kaya't nakitang danak ko ba? Parikot mi ngamin kinanang nyo ti kanal ije balay, nang runa no kasta matutudo. Kasaritak to nila kay ko tatang. Wan man anak ko, no kaya't nakat mapanlata ije balay inton Sabado. Wan tatang, awan pa'y di ti trabaho na dayjay. Okay nga rod, agawid ako, ta sigurado nga urayan ni nanang nyo ti mantika nga impakatang na.
Saan kayong agkape, tatang? Saanan anak ko? Inakod. Mapangkakanuman, iti ayan datatang intun Sabado, lakay. Anya ti aramida kijay. Isimpam kanu ti kanal aparikot da, no kasta matutudo. Ay sos. Ne, apay akasta ti sungbat mo? Ada ti aramidag no Sabado bakit? Anya? Saan ko amasango ti mapan ijayan da tatang? Tangdanan da ka kanu ni tatang. Oray tangdanan na, kat awan lata ti oras ko. Tunggal ada ti ibagaming aramidam. Ibagam abisi ka. Ngam no awan ti iparamid may. Day talaang mo't agil ilad ti aramidam. Basol ko pa ita. Itay mingyumot ngamin Ay nawaw. Kasano nga itiming mi? Nagadumot arason mo. Kunakman no ada ti aramidin nyo ita. Ag-text dan to kanyak no matuloy kami bakit? No kasta, saan gayam asiguradaw? Diyak manam mo ka nagijay at tao. Di da maawatan no maminsan. No napankalata ko maitiayan ni tatang, dinalpas ko mati iparamid na kang ka. Uray pala ang ti-text da bakit? Dayta ti jak kayat kang ka. Di ka agungot Asino ti saan ama kaunget no kasta lang ti kabalay? Mamin ano ka di nga ibagak kada kayo nga itiming yung amen. Ti ibagam kiday, di mo kayat nga aramidan dagiti ibagbagame, iso akasta. Nagrigat ka amay baon. Pudnumait, saan kanto pa amay ibusan iti rason? Makaumat ti kasta nga aramid mo, Ramel. No nalakala ang ti agsukat iti asawa, sukatan ka talaga. Saan kumamot akasta bakit? Kasano kot sumadsadot ka mait? Di mo amo ti kunada nga isupay. Umayak man makikapi, tatang. Agkape ka lang, anak ko. Adamat na pudot adanom iti termos. Agyaman ak, tatang. Adan samot ti parekot mo. Maasarak nga rod iti asawak, tatang. Ay nawaw. Anya ti pakaasaram, anak ko. Tatunggal ada ti maipaaramid kang kuana, kat ibaga na nga adalakad na. Ada siguro mo ti plano na Likliklikan nakit di ati trabaho. Pag ko naamat. Madlaw mo, tatang. No awan ti maipaaramid kang kuana, adala ang ije balay ng agil ilad. Ngam no maibaon, hapaw, busy ka numal. Ni bakit mo nga'y Ramel, anak ko? Awan ni Marifed dito'y balay nanang. Ada tinapanan na. Ada ka diti bagayaw? Awad mo't kit day. Kaya't kayo laang asarungkaran. Awan trabahom ita aya. Sa anak pa nag-apply nanang. Ay nawaw, pangalalaan nyo nga'y iti igat-gatang nyo iti kanon nyo. Kwarta ni bakit ko nanang. Anya? Agbirbiro ka pa lang iti pagtrabahuak nanang. No adamo ngamin maibaga pagtrabahwam ka di mo mo't kayat. Siyempre masapul apilyin tayo mo ti trabaho akap-kap na kan tayo nanang. Ngam kasano makatulong ka kun bakit mo no kastalaang. Bumawi aktaw. Awan lat amok dita. Ay naanak ko, itapay laang, agbalbaliw kan, aggagat ka. Di mo urayan mauma ti asawam kun ka. Tarimaan naman tinaperdi atawa lakay. Ay nawaw, dagasanak ni pare isko inton madamdama bakit? Anya? At dati applyan mi at trabaho. Mabalin mo't at tarimaan pay, sakbay nga agrubwat kayo. Agsagana ak nga rudan, bakit? Ay nawaw, anya nga ruti kayat mo? Siyak pay laang timangilan sa itiday taatawa. Tarimaanak to. Kaanon tungay? No awanan ti aramidak Awan pay mo't aramidom. Lansaan pay kiday. Mabit lang mo't day takot. Saan ka mo't maurasan? Agsagana ak nga rudan. Awan pay mo't ti kumparem. Mabit lang, taala aktilan sa akin martilyaw. Kumusta tinaperdi atawa yung mare? Natarimaanan, Mare. Impatarimaan mo kan lakay mo? Saan, Mare? Siyak tinang tarimaan. Anya, apay nga Wala ata, idimbagak amapan ko alaan ti martilyaw. Nagpukaw mata nila kay ko. Ay, aging gagayam ita katlikliklikan na ti trabaho, mare. Wun, Mare. Noam muna nga dati maipaaramid kang kuana. Kanayon kanumot abisi. Makauma. Awan matrabaho na ita. Day tangarod ti di na panunutan, Mare. Ay, narigat ti kasta, mare. Isu akanayon kami nga agapa, takas jeti ugali na. Awan lang nga din trabaho na. Saan pa'y atumulong? Ay, no siyak ti mauma. Panawak day je atao, Mare.
Sa dino ti papanam bakit? Adda training mi ita. Ano? Training para itan niya. Agabruda kon. Anya? Agabruda kon kunak. Palawan na karot ngagmay-may sa ditoy? Kapilitan Saan mo't mabalin sumurot ka kanya? Kasanwak nga rudan. Makamukamutan ay iti bagim. Aramidem dagiti rumbeng maaramid dito'y balay. Anya? Aramidak da ito'y para iti arapaap ko. Tano sa anak nga agsakripisyo, awan lat amok. Awan ti mapasamak iti biyag ta. Kantap no masursurum mamet ti tumakdar iti bukod mo asaka? Anya? Kaano ti flight mo, Marife anak ko? Inton o may alawasan tatang. Dandan imot gaya man. Kunaklakid din ako kung kunamlaang agabroad ka. Ay na tatang, masapul nga aramidak da ito'y tapno maiyadayuak iti sakit ti ulok. Wan ba't di anak ko? Tapno masursuro matlaang nila kay mo tagunay. Wan tatang, barang agbalbaliw no awanak makitkita na. Wan ba't di? Narigat mo't no si kalaakanayon tinamnamaan na nga agunay para kenkwana. Agabrod mo gaya man ni bakit mo. Wana nang, flight na no Martes. Kahit kasanukan no agabrod ni bakit mo. Diya ka muna nang, nairuwamak nga daa ka na yun ni Marife iti abay ko. Kat ita ang nagdesisyon nga agabrod. Awanan ti daduma anam na maam no di ti bagim laang. Diya ka mo no mabailak ti kastoy nanang. Agbalbaliw ka nga minon, anak ko. No kabailam nga aramidem kiti. Saan aday taagras rason laeng ti paglaingam. Una nang, Agbalbaliw ka, tasan ka maten nga ubing. Lakay kan, Ramil. Lakay kan. Daita, ti panunutom. busy kayo ka di tatang? Saan mat? Apay ka di? Agpatulong ako makada kayo. Anya ti maitulong ko ken ka. Nabarado nga min ti lababo mi tatang. Ne, apay nga eh. Masapol ang matarimaan. Kadyak amo no anya ti kotse kajay tatang. Kasaritak ni kanakan erol. Sa iso ti mapan ijay ayan nyo. Napigpig sa rejay. Ken kumpleto ti tolls na. Alaman nga ro tatang. Agyaman ak launay Awan anyaman na anak ko. Urayim laagan ta ibagak amapan ijay balayo. Kumusta ka matan dita lakay? Nasayad la tamot bakit? Anya ti aramidem dita? Madamang agdaldalo sa kitipan nyo bakit? Ay kat very good ano kasta? Wala, tawan ka matan na namlamaag ng agdalos. Kabailam mo't lagayam nga aramiden kat. Kabailak mo't ngamin bakit? Kabailam ngam ti sadot mula ang ngamin tinang nang runa idi addaak pa dita Pilipinas. Iso asaan ka maibaon. Pasensyakan bakit? Sa bali mo't tanita. Nagbalbaliwak mo't tan. Sapay la kumata tuloy-tuloy mo't tanday ta pa nagbalbaliw mo. Aywan gayam, flight ko inton Martes. Sa dino ti papanam bakit? Sa dino kumapay ngay, agbakasyonak mo't Daw ka, amare. Wen ata sa anak mo't amain initan ijay abroad mare. Manungal daw ti bakasyon mo nga eh. Dua alawas laang. Husto tapno makadwam mo ti asawam. Ay na, dakil tinagbaliwan ni Ramil, sipod nag-abroad ka, mare. Wen ata awana kun anam namaan na mare. Amom ka de, kanayon makitak ngagsagsagad iti paraangan nyo. Saan laang aday ta? Amo na mutin ti agsakdo iti danom nga inumun na. Naibaga na nga rod kanyak mare. No amukla ang ama ka amiris no awanak. Idi kumapay ang nagabrudak. Tinapatagkat na kaamirisan ita, mare. Saanan masapol nga ibagam ti aramidan na. Naibus magaya man ti mainom adanom. Mudtoy ti water jug bakit? Ha? Ay nawa, mudtoy ti water jug ko na tagsakdoa. Kaslasaan ka mamati iti bagbaking ka. Saan makide? Sa anak laang anairwam asika ti agsaksak do. Idi sa anak ngamin anagabroad kat masapol nga ibagbagak ti aramidem.
Numaminsan kat di mo pa'y maaramid ta nagaruti rason mo. Iti lang, dayjay bakit? Sa bali itan ta nagbalbaliw akon. No kasta nga rod, saan kun nga i-renew ti kontratak lakay? Ag negosyo talaangan tapno saan ta amayadayo iti tunggal maysa. Pudno, bakit? Panagkunam kadikat agang angawak? Wano, kayat mo nga agsubliak iji abroad. Saan bakit? Siyempre, maragsa ka na ngamin, saan kan nga umadayong? Ay, nawaw! Di ka agsadot-sadot. Agagat kan tulungam kit di ni bakit mo. Tapno naragsak, ti panagdanayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngay. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Adda ka numbatan ti agas na umi anak ko. No kasta, mabalin nga rodan ti mangala, tatang. Sumat ti imbaga ni pari Piping itay limabas. Umay kanud na midwife kan doktora. Makipila kan tuman. Anya nga agas ti alaak. Kas iti sigod nga lalaam Okay, mapanak to nga rod inton madamdama, tatang. Mapan ka dagos, tapno di ka maibusan anak ko. Ay nawaw, relax kay lang ka di, tatang. Sa anak ang maibusanan niya, Amumot aka sa pulak launay ti maintenance ko. amok day tatatang. Saan ang masapul nga ibagayaw? Mangan ka nga roden, tamasapa ka amapan. Sigurado apila manan iti klinik. Excited ka launay mo, tatang. Narigat ti maibusanan niya. No sa anak ang makapagtumarita agas ko. Talaga ako marutan ang nayak Anya ti aramidan ni Alwina dito'y klinik. Sa paintugot na tisingin nga anak na kat nakabarbara ti panawan. Mabiit man lang taasit gak. Mangala kayo mat iti agas? Ni, si kamot gayam Naomi. Vitamins ti gagarami. Gat, apay nga intugot mo tisingin nga anak mo. Awan mo't ngamin pangital ka. Ay nawaw, nilakay mo ngay. Adda trabaho na ita. Sa nabali, tagawid kami matladagos. Apay nga taakas jay. Saan mat nga agkarkaro pati singin nga anak na? Anya ti kunam Naomi. Ay, awan mat kit day. Adda nangag ko nga imbagam. Ay, si kakit di mo't Alwina. Saan ama ipapankin ka ti inbagak anya? Talaga ang nagpigsa ti lapayag na. Nangag na pailaang mo timbagak. Adto yun ti aga siyaw, tatang. Agyaw manaklaunay na umi anak ko. Apay nga taakas jay, tatang. Ay nawaw, tiyan niya manan. Naranaak ni Alwina iji klinik itay, tatang. Kat, Nakitak ti singin nga anak na. Saan damat nga agkaruprupa? anya kumaitan saan nga agkaruprupa. Siguro, sa bali ti ama jemay sa tatang. Ay nawaw, di mo ammo tilawlawatam. Isudalaang man ti singin anakitak asaan nga agkaruprupa. No awan tinasaya at nga ibagam, agulibag ka. San akum kumpormiti sa usawang mo? Nakababayin ti kastanod na makangag. Dakas man ti kastang aramid anak ko. Naibos mo't gaya man titilapia aginatang ko idinapalabas a Sabado. Anya tanda di tarif nga Hamken hatdog laangan tinabati lakay.
Sinigang nga tilapia ko matigayat ko. Mapan ka la gumatangan iti istor ni Nana Flora. At nga tala ako na tilapia ijay. Adda na kay. Ikaw nakarod iti kwarta ta siya kung ti makaammo gumatang. Mga laka iti pitaka, klakay. Ayon ti pitakam. Adda iti silid tayo di mo nakita ya. May sa kilo lang nga rod ti katangag. Wan, kan sinigang pa'y gayam, may salaan. Aw, adto yan tigat-gatangam nga itlog, Naomi. Ay na, agyaman naklaunay, Nana Flora. Ay wan gayam, nakita yu ka din tisingin nga anak ni Alwina akalugaran tayaw? Wan mo, apay kaday. Nakitam tilangada, Nana. Ay nawaw, siyempre, takanayon damot alumabas dito'y isturkaw. Awan nadlaw yaw, Nana. Kas kumaitian niya. Saan dang agkarkarupa, Nana? Ay unay kan, day tapay lang mo, tinadlaw mo. Amangan kunak no sa bali ti ama Jemaysa, Nana. Na, ay tila ibagbagam mo. Kasano kumasabali ti ama jay maysa, kat singin da nga raw. Nene, aguli mo kan, ni Piolo nga asawa ni Almina ti sumungad. Sige, agpakadaak nga rudan, Nana. Agawid ako. Nasaysaya at pay, ang mga nuad da maisawang mo dita, kat mairamraman akpay amadaksa. Ne, apay da dyan, ana. Ay nawaw, ti anya Piolaw. Agdardaras mo't ni Naomi apimanaw. Ay kwa. Apay ka no, nana. Kabutang naksamot. Si kakit dimot, saan asika ti makagapaw? Nalagip na lang ngamin ti ilutluto na nga innapaw. Iso anak ko na ngagdardara sa pimanaw. Kasta ka din, nana. Manya ti umay mugatangan aya. Ada tila ko yung tilapia, nana. At dapay, mano akilo ti gatangab. May sa kilo lang. Ala, mabit lang nga ron tamangirwarak. Agtugaw ka pa'y, tapno di ka mabannog ngagtaktak derdita. Marites mo't dayjay anaw mi. Ay, nawa. Apay ni Naomi Alwina bakay? Wala, tasarsaritaan nakit din tisingin nga anak ta. Ano tikat mo asawan? Imarmarites na tisingin nga anak ta. Sigun kan kwa na, saan da ka no nga agkaruprupa? Anya? Iso ka no matisang ka istorya na kadagiti kalugaran tayo. Di mo latan ni kaskaso bakay? Ay na numauma ak tutupak dayjay lakay. Di makabasol ka pa'y? Aglablabos dayjay a babae lakay. Itian niya aga po nga ibagana sa bali ti ama ti may isang anak ta. Di na siguro amu ti kunada a fraternal twins bakay? Amangan no ti amuna, kat amin asingin kat 100% nga agkaruprupa. Ignorante at chismusa. Makaparurong. Anyamatan dayjay Alwina? Apay ni Alwina, anya tinarami na king ka? Mariknak asabali ti panangkita na kanyak itay tatang. Nadamag na siguro dagiti imarmaritis mo, may papan iti pamilya na Pudnumat ti bagbagak tatang. Talagamot asan nga agkaruprupa ti singin nga anak na. Anya kumanga ti pagsakitan tinakam na. Nakitak ti anak na, kat adamot nagpadaan da. San lang a 100% nga agkaruprupa da. Day tangarod ka tatang. Singin, ang amsan damot nga agkaruprupa. Nagadulakid di nga ammom. Ay na tatang, di yung amin maawatan ti kayat ko asawan. Saan aga puta singin da, kat 100% nga agpadadaan. At dalatamot nagdumaan da Apay ngamin nga isukin ka na ita. Awan mo't kit day tatang. Ibagbagak lang mo ti madmadlaw ko. Ay nawaw. Ninaw mi ti masabat ko. Good morning, Alwina. Kastamit kan ka, Naomi. Masapul nga tapayak. Tamangan no anya pa'y ti maaramid ko kankwana. Sa dino ti papanam? Di talaang. At dalamapan ko gatangan. Kasta aya. Di mo matintugot ti anak mo asingin. At damot ni tatang da kadwa da iji balay. Iso nga imbatik ida. Kasta ka day? Ala no awanan ibagam. Aglisi ka itidalan ko. Pasensyakan. Adeta, umanay kamot siguro dita. Saan kamot analok magkat? Agyaman na ka. Talaga mo ta.
Masapul pa lang nga ibaga na asa anak analukmag. Nagadulakit din adil-dil na wanday ta babae. Dua atawanan tinapalabas, ngam talaga asaan nga agkaruprupa dagiti singin, tatang. Tisingin man ngamin nga anak ni Alwina ta ente atensyon mo. Wuna, tanasabat ko manan ida di tadalan itay, tatang. Anya ko maitano na sabat mo ida. Awan mo't kit day, tatang. Apay ngamin apagpupudutam tisingin. Kat awan mo tidakas ngar aramidin dakin ka. Ay, awan makit day, tatang. Awan ko na. Ngam di mo mo't idasardangan. Wano, kursunadam ni Piolo nga amada. Ay nawaw, saan Kurso na, damot nga ibagbagayo, tatang. Apay nga rod akastaka. Ibagbagak laang ti makitkitak. Saan aga po ta ibagbagak asaan dang agkaruprupa kat kurso na dakmatan ti amada. Ay nawaw. Masapul nga rod adil lawom amin ang makitkitam. Nakita yo dagiti limabas na Flora. Asinaw dagiti limabas. Tisingin nga anak ni Alwina, nana. Ay nawaw, isuda man nga minang tinakitam. Naimbag man tasan nga agdwa-dwa ni Piulaw. Apay kuma, kat karuprupa na mo dagiti singin. Saan lang amin a 100% nga karuprupa dagiti agkabsat? Itikas day nga itsura da, kasla saan damot asingin, nana. Nabayagan day ta nga isyom. Saan mo't na malmalpas? Tinapatag kat adda nagpadaan da nga agkabsat. Ay, maruruda kun iti day di anaon me, lakay. Di mo't imbagakin ka, di mo latan ni kaskaso ba kahit. Maasarak nga rod kan ko na. Relax ka kadilang. Di mo istresin tibagim. Ay nawaw, dagiti ignorante akas kan ko na, kat masapul ang mabagbagaan. Nabayagan akas tater aramidon na. Ni bakit mo? Manu atawan matan nga agtep-tep palaklakay. No tinutupak day di anaw me. Awanin talaga nga agsubang kami. Di na siguro amuti ko nada a fraternal twins. Iso akas jay. Saan mo ten ama kamubon iti singin nga anak ta? Isuda ka na yung tisang ka istoryana. Uray anya pa'y tibagbagam. Kasaritak day di a babae. Talaga gayam at chismo sa kanya. Ay nawaw, chismo samot nga ibagbagam si ka Alwina. Apay pagpupudutam dagiti singin nga anak mi iti asawak, Awan mo't dakas nga insawang ko, Saan ka di adakas ti kastangar aramidam? Awan dakas ngar aramidan ti pamilyakan ka. Ngam nakatangtangsit ka. Ay, jak amuking ka Alwina. Ignorante at chismosa. Anyat ko nam. Ignorante ka at chismosa. Ag-research ka pa sakbay nga agsaw ka. Saan nga amin asingin kat 100% nga agkaruprupada? Di mo amot fraternal twins ako nada? Tapno ibagakin ka sa anak nga ignorante, Alwina. Kas na ko nakitayan, ag-research ka pa'y nga umuna, sakbay nga agsaw ka. Tapno saan ka nakababain? Makauma ti kastang ugalyo. Kunamlan asino mat day ta akalalaingan. Ano, apay mananaw me. Adon samot na kaapam. Day jeng Alwina Apay ni Alwina. Ignorante at chismosa kung kunanakit din kanya. Anya nga iti nakakatkatawa iti day jay tatang. Imbaga naging kadayta. Naragsak kayo, abi nagaandak nga ignorante, tatang. Gunggunam apay kamin akum conformity din dilawam. Anya nga ita, nakangag ka din na oras. Ay na, natangsit day jeng Alwina, Nana Flora. Apay anda ibagam ti kasta. Wan taagasam man day jay, inbaga nakit din nga ignorante Ay nawaw, apay kanumot. Wan tasaan ko kanu nga amuti kayat naasawan ti fraternal twins, Nana. Isumat lagayam Ay nawaw, kastalaang ti bagayaw. Anya tinamnamaam nga isungbat ko kan kaya.
Di nakampian, nana? Apay kumaakampian ka, kat sikat ti ayan ti bidto. Ay nawaw, Husto nga minon, sardengam dagiti singin nga anak ni Alwina. Ure asinumot masair nukas jay ti aramidem kadagiti anak da. nasakit mat gayam ti panagsasao ni bakat mo anya, piulaw. Abay ni bakit ko, Naomi? Binagaanak nga ignorante, idi na palabas ng aldaw. Talaga amat nga ignorante ka. Ay nawaw, may sakamot. No di mo kaya't timakangag, irespetum ti pada matao. Kat, nasayaat nga raw, tikas de pa nagsasauna. Deserve mo Apay nga mina di mo tipalantang iwat mo. Dilaw ka, dilaw. Ay nawaw, Maminsan pa Maminsan pa amang isawang kay tidakas. Tibabeng ka talaga. anya? Nasakit din akong minaumikin ka bakit? Awan bibiyang ko lakay. Basol na no apay akas diti na isawang ko. Barang agsardeng mata na. Pinagsasawak mo't lang itay. Anya timbagam kan ko anangay. Imbagak at ibabag. No at daman ng tidakas ng isawang na bakit? Una yun tatibaban lakay. Ay wana, tapnog, butay ngayon. Nakaturturod ngayon kayo. Agulay magakuma. Ngam nagadumot na dildilawan na. Nabayagan na kasjetar aramidan na. Mano abulan nga awan tinangag ko ken Naomi. Nagbutang lakit di dayjay lakay. Kabutang na timatibab. Siyempre nasakit nga tatimatibab. Saan kumot nga ramidan na jay bakit? Kung kunaklang tapno agbutang. Namukla ka butang na tikas jay. Hindi pa'y kumakin na sarita ka. Tinapatag kat awanan ti pakasairan tayo lakay. Wana, sapay la kumata di namutan ulitan. Mano alawas mutan nga awan nangag ko adakas ken ka na uy may. Ay kwa, talaga nga awanan, Nana Flora. Husto no nagnakam kamutan. Narigat mat ti matibab, Nana. Ay nawaw, asinaw timang tibab ken ka. Ay kwa, awam makit day, Nana. Ngam no adda kanupay mangag ni piulaw kat tibabon na kaon. Ay, una yun day tatibaban. Anya nga'y tinakakatkatawa, Nana. Awan, agsingsingput ka nga rudeng. Di mo ipakat ti kinatangsit mo. Tanarigat ti matibab. Ay, nawaw! Saan nga amin abanag kat masapul a komentaram? At damat oras anasaysayaat no aguli magkalatan. Iti kasta, maliklikan tiriribok. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.